tuvuye mu Rwanda tukerekeza hirya no hino ku isi, reka turebe muri Amerika bikomeze kwavugwa nyuma y'intsinzi ya Donald Trump nuko ubukungu bukomeje kugenda buhindagurika. By'umwihariko rero ikiri kuvugwa cyane hari ifaranga ryitwa Bitcoin, ni ifaranga ry'ikoranabuhanga, rikaba ryazamutse uyu munsi rikaba rifite agaciro k'ibihumbi 93,158 by'amadolari ya Amerika, ryazamutseho 32% kuva ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 ubwo aya matora yo muri Amerika yabaga. Impamvu y'uko kuzamuka kw'iri faranga nuko President Donald Trump mu ntego ze zo gutegeka Amerika muri manda y'imyaka 4 nuko yatangaje ko azashyigikira amafaranga y'ikoranabuhanga azwi nka cryptocurrency akomeje kugenda avugwa. Ibi kandi bikaba byanageze n'ingaruka ku bijyanye n'isoko mpuzamahanga ry'ivunjisha ndetse kandi isoko mpuzamahanga ry'imari n'imigabane, kuko Trump nyuma y'ikimara gutsinda amatora byakomeje kugenda bindagurika. By'umwihariko uyu munsi tubabwiye Bitcoin, ariko ubutaha tuzaza tunagaruka tunareba nuko shares cyangwa se imigabane igenda indagurika. Ngira ngo mushashi ayo niyo makuru y'ubukungu tukaba tubafitiye kuri uyu mugoroba. Yego Placide, kangushimire cyane. Murakoze cyane namwe.